Indoda imile fair no hayi embusweni uma unenkosi yombuso kuyenzeka ukuthi indoda ikwazi ukuyiphatha. You understand? Impilo udemonstrate impilo yani yombuso. Uyayizwa lonto? So umbuso ufikile. Okay, bese khona lo mbuso lona ke womhlaba omusha usazofika la umhlaba uzomusa uNkulunkulu uzosuka ezulwini uze la emhlabeni lokho ke later. Egcina. Bathi umbuso ukhona manje. Yezwa ka? Okay? Mawufika umbuso wakho sofikile mayenze intando yakho. Yabo mayenze intando yakho. Angeke uyenze kungayazi. Angeke uyenze impilo yakho ungayazi. Angeke ifeze empilweni yakho ungayazi. Yazi into ebuhlungu empilweni uhamba impilo ungazi ukuthi impilo iphilayo intando kaNkulunkulu ayona intando kaNkulunkulu. Yazi nje abantu uyubadabukele nje indlela baphila ngayo. Baphila njengecembe lazi icembe. Umoya don't phephetha. Liwe phansi. Phephetha umoya. Yele akho direction ngoba abayazi intando kaNkulunkulu. Abakazi bayihlupha ukuyazi ukuyibusa. Bathatha inqumo nje ngokwentando yabo ngokuhlonipha kwabo ngokuqonda kwabo ngokuthi lokhu kona bathi kubukeka ku right. Ba-assess izinto ngemehlo lenyama. Akekho umuntu obuza athatha isikhathi ukuthi abuze uNkulunkulu abese alinda uNkulunkulu aphendule. And aqala ukuthi ufuna ukwazi intando kaNkulunkulu mama as an example right but isisebenzisa akumele kabe uyasithatha isinqumo angisho ngisho azangifuni ngicene sesimthatha ngomoya wokusonda because umoya wokusonda uzokwenza ukuthi ngithathe uNkulunkulu ngidle esekweni ngifake irama ngifake ipeanut butter noma angisho ngikhuluma izinto enjalo angikhuluma izinto enjalo please you understand ngikhuluma izinto okuthi zibalekile ezingashintsha impilo. uNkulunkulu ngisebenzele. uNkulunkulu ngiye ngingayi. uNkulunkulu ngivule ngingavuli. Yabo lesi ibalekile. uNkulunkulu ukuthi umazise lapho. Iyona into ekhombisa ukuthi uyinkosi. Amen. Iyona into ekhombisa ukuthi uyinkosi yangempela. Ungambizi inkosi udlala ngamagama. Ngiyazi ukuthi ayithanda ukuthi umsindise. But le nkosi wayivuma namhla usindiswa wathi inkosi yakho yavuma ukuthi inkosi. Uma seyinkosi ke ifuna ukusebenzisa ubukhosi bayo empilweni yomuntu ungamelani naye ngoba wathola inkosi. Ukuthi inkosi uvela kuyinqomo zithathayo ukuthi uJesu inkosi noma akayona inkosi. Uthi uyambuza yini? Angisho ukuthi uye kuwe masekubedile. Kodwa ungambuza ngisethatha isinqumo. Ukumyuza ke lokho. Ukumbuza nokumyuza. Ukumyuza awumbuzi wenza into ngokuhlanipha kwakho mase kuvela imphumela bese uyakhala kuye. Usublema yabanye bazibableme yena. Abangambuzana before besathatha isinqumo. Uyambuza ulinde azaphendule. If akaphenduli uthi angeke ngisithathe isinqumo kosi ungangiphenduli ngilinde wena ungiphendule. Bathi yavala kusasa. Sasa is the last day. uNkulunkulu I need to know boss. Uthi ufuna ngilokhatshe ngi-apply yini. Okay, you can apply. Okay, say you apply. Ufuna umsebenzi apply. But you are thathwa. There are things ngathini as ungakwenza ukuright ukwazi ukuthi kumele ukwenze. Apply okay uthola umsebenzi uyasebenza good well done. But ikhona isikhathi lana manje khona ama levels uNkulunkulu la ngisho nesinqumo esinjalo angeke uvele usithathe ungabuzanga.